He toko maha ke atu ngā Māori me ngā Pākehā i mate i ngā pakanga oroto o Aotearoa nei, i ērā i mate i ngā pakanga nui o te ao. Koera te ia o ngā kōrero a te pūrongo e wānangatia ana e ngā mātanga hītori o te motu nei me tā wāhi i te upoko o te ika i te rangi nei. Nā te uri o parihaka i para ngā kōrero mo te hui tutu te poehu, e pāna ki ngā pakanga o Aotearoa. Ki te noo ngā tae ki te waka ua tia o rātou nei makaro i rungo ngā pakanga tāui tō o te wenua i konei nā me poe hakena. Te awangawanga a Monty Suter mo eni i tūma mohui ko ngā kōrero a ngā kai hitori Pākehā i hauke mai i ngā puka puka kāri i pēna i tā te Māori. E ko te nuinga o ngā kai kauhau he Pākehā, engari tēnei wā ko tai mai wetai o ngā kanohi Māori, ki te kauhau atu ngā kōrero āwaha i tuku mai i o tātou tibuna. Mō ngā pakanga o te rautau te kaumāiua. E rua te kaumāwaru ngā kai hitori i whakarauika mai ki te whakatakoto kōrero o ngā pakanga o Aotearoa. Engari ko tōku nei tū, i runga i te kaupapa mai ngā karu o te Māori. Ki au nei ko ngā Pākehā, ko rātou rangahau mai ngā pukapuka hitori kai roto i ngā whare wānanga. Engari, te pai o te Māori, ko tai atu ki ngā wāhi e kōrero tia nei e ngā pukapuka, i rongo ngā kōrero tuku iho mai o tātou tibuna. Ko te pāpauria mahara okeroa, ka aureno kia whakatūria e te karauna tētahi rā whakamaumahara ki te hunga i hinga ki aua pakanga. E kore rātau e waka maumahara ki taua pakanga. Nera. E te ahiahi nei mea pōpō, ka tūtani o ngā kai kōrero nei ki te whakaputai o rātau whakaaro o tēnei kaupapa. Hei te rātapu ka hiki te hui. Joe Glenn, Te Karere.